megalayapost.news. Kariboy Federation RBOF Sengkmi ha Central Executive Committee kabalalong menta kasungi ha Office Turikam Hasaiden kalarai ban persyabat ya kata Resort and Spa ha Orchid Umiam kat baka sorkar kampala ban penurlong ya ki artli kimat jungdawa kata ban penturikam no ya ke inline permit perkawai pat ban penhe no ya ke Umroh Airport banwan kiling suing ki bahe habai kran menta kasungi berkinung thok khobor Presiden barang ba ka RBOF ba Bipul thank you ulang ba ka RBOF ka kran syai berkanam persya ya ke jingwan kata Resort and Spa bani kata ka 7 Star Hotel Henry Keseng RBUF kabu syuai ke jingdawa badai ban penturikam syuai ke ILP kabadai kamat kebalaya dawa labuan paus nam menta baru ban penhe syuai ke Umroh Airport ngim dan kam ban kedokti inu ha kabakasti Legislative Assembly ha ka karkendai tarik no pra arja karkendai kalapas ya ke resolution ban pedang ya ke ILP bar kabasngsi kalong hadu menta kam perturikam setia kabakadang sateng ha ka Ministry of Home Affairs onguba thank you ula ongru balada don kam ban lechat dengan hajantar mentar Delhi ru onialam menteri rang ba baro anriu pungut ki MLA ban lechat dengan bana kaliang ka RBF ru kan lang ban syat dengan bandawai ka ILP palada ka ILP kala urlong bat kentup ya ke jingpen he ya ke Umroh Airport kasek RBYF kadai ka banikong e ban pedang ya kata Resort and Spa newat ya kata ka 7 Star Hotel nekiwi ki hotel ulapan pauru balada omla ban penhe ya ke Umroh Airport ki he ki han ni kinojngo kai portei kinwanda ka lingsun hagwati bat ki bayonong kidai ki kalina Assam balada la ban penhe ya ke Umroh Airport kani kan ai kamru ya ki driver kamai jong jela susu kumbalong hadu mentang keseng kanum kerentan laka pedang ne kam pedang berkat ba kita ki arteli kimat ka ILP berkejing penhe ke Umroh Airport kam pedam keseng RBWF kan persya bet banwan kata kita Resort and Spa Orchid Umiam mendasngi ngiyo benti penyak jeliu hi ka bidi berkam ka ba ngiyui hapo gari ka jingja hapo gari jungi badbun hi na plengki world wisher ki be8 ya ka seng Ribuit Federation nadu ki pajba ki officers ba fair don ki MLA na Ribuai district but kumjuru hawat haka ying ke jungi haka seng ngi baro ki kwa bantip ka e ka stan jong ka Ribuai Federation haka bedi but kini jingmi jong ki jing huriura ki kunhun dawa ban long bandon no kata ka Resort and Spa hapo Ribuai district ban hadu kini singi na ka RBF kam syam lakrani ka wara ka jing pelungo ki pajba bubun balang tu ka district ki don ki phone sangan na kalyang ki pajba ki bagi ya ka seng ki officers bat ki pulit ki kwa bantip ka ka stan ka ka RBF ka don bat hagi ngong pajba haga sautrik ka don ka isi ngin ya kran ka isi na ngim syam lala ban syam kanu ka benta na kidaw bang kedon ka General Council ka ba dang sudah pakat witerik ngiyong bangin pendep ka General Council badi kita lang ikanla banikran batsi bentah kini kijing yaki dadin kabangila song menne berisngi banye perkat halor kata ka jingwan jong kata ka hotel industries hapo ka Ribuai district jungi ngi kidon kijing syatkan bat ngi ru kunju na kaliang ka sunjuk kirang baskong jungi na po Ribuai district kilaai lali kendu yo menteri rongba badan burom jong kejela ke jungi bat kilai ru ya karai lan kata ka stan ke jungki halor ketika isu ban snai kata ka Taj Hotel lan kidon giong ru 7 Star te halor kani ngilai kran bat ngikwa ba lemba kalat patai kubor ban pensngau syabaro ki nongsong snong jong ka Ribuai district segi wel wisar jungi segi officers ki ba jangi bat ya ki pajba jong kejela hi perkawai hagabidi bat kastan kanang nongrim jong ka Ribuai Federation halor kani ke isu bantai ya kata Taj ya kata 7 Star Hotel hapo Umiam nakaliang jungi kumba fitip nalu usnam kibalalej no kisam arajar khatway khatar khatlai ngila yang nongrim bandawa ya ka ILP but hagitu gisnam ngilamat ru kijinge buna pleng kit khot jungi hadu lai banai kim sim lala banton haying ki har jengai na kaying kasam ki kun kiti banri banmat ban syakem ban penim ya kajing dawa ILP daba ka sarkar kalon jingmut banwara ya kat kini ki development po state kabangi persya Henry ke sarkar kali kamram juki ban perkat sengkong
baka di ban penurlong shwa ya KLP hapo kajela kajungi nadu iti isnam hadu kini isnam mentaru ngidang yai im kajing dawa jungi ban pentrikam no ya KLP but ngiiro ya ka sorkar lembaga rai jung ka Meghalaya Legislative Assembly haga khat khandai trik ubnai Disember jung stem arja khat khandai kala pasro wa di resolution naga Meghalaya Legislative Assembly bandawa ya kajing pentrikam no ya KLP hapo kajela kajungi kila pasat ya kani syaka Ministry of Home Affairs ban yo no ya kata ka jingsoy ban pentrikam ya KLP hendo ingi mencisngi hapo assembly ka don ka jingya tai nia ka bakrau kata ka debate hapdeng jong chief minister ban burom jungi ban opposition leader daga ba kala iru ka jingkrut kata ka jingya tai nia ban kran hadu kudok tiru balai fimlek mapi ban kran ya home minister prime minister juga India bandawai ka KLP naman nakaliang jonga ko chief minister kumbau penpau baula yai kran balai ru ka jingtho tementa ngi phai biang chaka ni benta jong ka jela ka jungi ka district ka bangi kran ni kata ka touch resort and spa hapo umyam ya kan itu mentangi nakaliang ka RBF ngimong bangi persya lan ngimong bangi kersan lala ka sorkar kala suam pentrikam no ya KLP haka jela jungi kanurim benengkong lo bangi dawa kabar lala ka sorkar kan pendap no mardor ya ka Shillong airport kemudian homroy kamu nakal yang ka RBF kanam dan kano ke jing persya ya ka jing one day jong kita ki 5 star lan ki 7 star hapo kari ke jungi naman ngi ba lada ka ta ka 5 star dan 7 star kan one hapo ka jela ka jungi lan ka district ka jungi ka jingkeli ka long begini ki turis lan kita ki bro ki bahas pa keleng saudong ke pertai onda ki one sya kata ka jaka sya kata ka touch hotel lan kata ka touch resort and spa ban pelut put ya ke pisah ka jungki ka jingkeli ka jungi ka long hai ngam tharai bekinwan da kita ki train kinwan be da ki flight telara ka sorkar jungi ka syukurki ban snai kita ki 7 star hangne kamdan jingmut ba kin expect ba utau turis buan fly na Delhi na Shabar kari unlan hang te hapo Guwahati airport ngiyong bangi priang ya ka development ngam tip hadu kan no to lum pendeng nama dalade hingin pat poi ha tu ka jaka hendo ikai ke ba ngi yoi ngi ba kidon boong na bahkan kita ki fauna floras ki badon hak tu particular belum tidon boong ba kidon kita ki sim ki bawan hair na keleng saudong ke pertai ki ban syong ban sa hak tu ka umyam lek kata ro ngam ngimpat tip ya hadu menta ki batip ngi Hariboy district hi bawan ude tu Amur falcon mbaro ngilatip and itu menta ngimtip what kind of species ki bawan kita ki kinjasim ki bawan tu but ki itu ki flora ki fauna ki badan hangturu ngi ngimpatip telade keren pat hakabedi bat ka Mariang baro ngidon ka jing kli ka Mariang ngai tenat ya ka kenun sang GTF ka balami syahmat nadu ndai tangkani ki isu bamata hakiwi ki isu ngi kalami khmat ban ya keren don ki basna ka slap halor ka wa umur apa ka wa umkra kila persya kila don ki bapet handai menta hakabedi pat ka jingsna jong kani ka hotel how dulunong hi kumbang yong sepi ba ya mentangim palak ban kerani eru namar ki ngikran base pe ya katu ba mi mencisngi pat berkuar boong ba kinsna ke existing dah ba kyong kinsna ke existing kamu what ya kataru ngingin ang persya ya menta balingi persya kalong ba kapal kongsan ya ingi kalong bangin yo no ya KLP kena mengintip mana barung kamu darung baduk tu di bendon ILP darung gitu gi bayar spa ngimdon kamu kata KLP KLP kadi menteri kam ubaduk umur spa kadi menteri kam solensar kata kau ingi dawa ba menteri kam no KLP naik kedok tisu
พี่คำนิกรันพี่ขมาจิงทอชาว Prime Minister และ Home Minister แต่กระตุ้นคำนี้มันมีชุดแล้วก็โดนกระจิตคลีbaru untuk phone MLA yalam dan kami masyarakat sedali na jantan mentaru kemun ngi pajba ngi kloy bagi ni asli sanrat kawe kata kabar ko mo spi mentan lada he invite ya kita ki 7 star dan 5 star ki tourism ki banwan ban pelut ika pisa ka jumpi ka state jungi ngi ong bat kinamwan ta ka train kin penton kam ba ki flight ka jingkali jungi kalong kinlan hai Guwahati Airport onda kilan na Guwahati Airport bayo long di kitu ki kali ki panasap kinamdan jimuntoy yangi kinong susnong jong kariboy lan jong jela ba ngin long tang ki nong pek na route jong ka umyam ya kita ki buwan dari kali AS01 tarong ngi dawa kini artli penbiang so kini artli haka jela jungi kamun nakal yang karbf kamdan kanono jing persa la hiong kan sna sita lumpong deng ne kan sna existing kemudian katu ngi yamantang yong bengin persa ngin nang pe pendap suai kini akli menta ngin sanang ya keren pat ka benta ka ba kemud ki kali kamai ru baro kin yo lut na ki nong asam kin suan kai be kin wan kai be angte kin songsa ba kin pai de ti kali ka jing dawa ka jungi kalong ba ka sarkar swa ba kan ya khmat ya ka jing tei ya ketika resort and spa jong ka touch hapo ka jelal ne hapo ka district ka jungi kadai ban pendap swa ya atli kimat ka bangi menengirai ba kadai ban wara kawai penteri kamno KLP kabar ban penheno ya ka runway ba ka Boeing aircraft kan lano hi hapo Shillong Airport ngibu kini atli but ngi neslok ru bat kasenjuk kirang basno jong Kariboy district kubakila om ba kim persya la dagisna hakatu ka existing jong ka orchid resort lake resort hande ngi yang menta ngin hapan persya na kalyang karbef ngin haban yakran ban persya ya kani ka benta na marbal tar adu ba pimpalla ban snai ka penhe ya ka airport bagi niki Boeing aircraft kin land hapo Shillong aircraft atau Shillong airport kamdan jingmut ya ka sarkar bakat perkhat ban priang ya ki turis ki ban flow kin fly nawe jeka kin land Guwahati bakin sawan sapo Meghalaya ngidawa ya ka sarkar baka sarkar ke mardor ka di ban penteri kamno ya ka ILP bat kamde su ban kedokti au siem ban burom jungirum de ban kedokti ba bali utai memilih ekran bali family ekran bali majing tho na kaliang jongalai balada nibur ka jingkular sa usiam ban burom lala don kam ban ngin satngan sadu sapo jantar mantar na ha Delhi yala mafi kumus chief minister ban burom bat baro ki MLA grupun MLA ban burom ibangilasanya ke resolution bandawa na ka sarkar India ban petrikam na LP penino om tang jing tho om tang jing kran ngin penino dakadak don kam meli satngan sedali ngin yale mi pi ndu pomot ki MLA na kalian jungi pajba Kariboy district ngin lek lang senram lang satngan lang bat pi sadali ban penurlong ke jing dawa jongka ILP ban penteri kampo jela jungi katung ke resolution kepala pas kat kendai trik disembar arjat kendai no airport kumbakalong mata filar compensate ya kijing siu ban ngiyo jing tibru ba ladap khot tendaru ban penhe ya karanui fokus chua ya lade hakini ki benta penhe no airport sasdang bantai pat ya kenika 7 star ne 5 star lada yong sipo staru dabu ngim dan kano kajing persya lada ka sarkar ka penbit penbiang kini artli halo kenika man nakaliang jungi ka seng nginsa bu daka jingtho shau siam badan burom bat kumju so dipiti siam badan burom jungi ya kastan ke bakar BF kadon kenang ba kanlong officially nalo kata ngila hakajing ya tainya mena hakajing ya keren hang ni ngiong ba kamdan jingmentoi kijingwan kini ki industries po kajela jungi ngikran ni kam kajam ngikran tinggi lah differentiate kabide bat ka manufacture industries bat kani ka hotel management industries nama ka tourism industries kadai ka second largest industries ka pathai bergawai and kumba
don berkedokti ya kita ki industri ki bala syuk khang kedap mentah hapo bernihat ipip area berketik MIDC nagalian jungi ngi ongru ngin thoru kuisti bandawa naga sarkar berkatauno ya katakan Land Seizing Act kabagini ki company ki ba hadu kini isngi kimdon syuk nadu sistem arajar lai sausan rew nyo ini ki factories ki benar berniat kibun ki belami no nak jela jungi ande hadu kini isngi pat hamla ban pentun kam syuk itu keceka ngi ben man baka sarkar man kini keladap kalau jingmut ru ban penkelab yang sakawai keceka juga agriculture sya kata ke industrial area ande habangi page sya kata ke ipip ketika estate industrial estate ke jumpi ni na pedeng 6% kuman 20% kidi karena ki bala khang lut baro te bali mai syuk syawai daga pendu no ya kitu ki bala khang dagi bun snem mentang kalau kini apli ki mat ke ba KRBF lembakan ke isi ke simekarai bat sian kan dikendu no ya siam badan buram bat deputy siam badan buram jong kejela kena bangin yo bat ada ke jingtho cakap sarkar Meghalaya Post.news